नमस्कार जय जगन्नाथ। आज डिश देखु पुआ बनई भात एटा सोयाबीन बड़ी आलू तरकारी कलरा आलू भजा एटा मसूर डाली फ्राए एटा गोटे जिनस देखु ये डिश गोटे बनई पुआ ଆମର ହେଉଛି କରଡ଼ି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ମୋ ଜଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ନେଇକି ଆଜି ଆମର ବନା ହେଇଛି କରଡ଼ି। ଏଇଟା ମାନେ ତ ମିଶେଇକି ସବୁ ଖାଇବା ଦେଖିବା କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି ରୋଷେଇ। मम्मी भल लगुच କରଡ଼ି जो कौन गोटे केमती कौन रोषे बढ़िया पूरा फैंटास्टिक।